Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Agyaman nak iti merienda nga inyag maray. Ay win meriendaan nyo ka ni Pari Badong. Naimas dayta a potato salad. Siyakla ang timangan iti da ito maray. Ngaman awan ni Badong kaw. Rimwar manon. Alang nga rod. Ingkayalis iti malukong dayta merienda. Taalaag matlang ti malukong anang ikak. Wan maray. Yan! Ano dahil nakamalukang? Merienda ngam siyakla ang timangan. Nay, apay ngay? Nabanugak ang nagdalos dito'y balay. Ngam sika, napan ka manin nagbulakbaw. Nya! Maribana ang orayin nakbeek. Tayalis ko iti malukong to'y potato salad. Sige, maray. Papanamanan, kanayon kalarumwar. Kit oras si kamit, kanayong kamit arumrumuan. Di kamit parparitan arumuan. Nurumwarak man, mapanak makitang tangdan. Ngam si kangay, day talag balbalog tar arabidam. Ay kat ing kamit agbalog ano kayat mau. Basta di nakparitan arumuan. Sa anak akasken ka, akurang ti panagpampanunot na, tapno mapanak agbalog. Kas kala na dadail la plaka. Ulit-ulitan ti bagbagam akurang ti panunod ka. Gaputa day takipudnaw. Ay inak madlangan. Tapno mapanawak ti makareng-reng a serina. Wenno kuwaw. Kuwaw tarupam. Kakadin makidaya paray. Ewan paray. Kakaiso na nga damanin darayan ta apabunyag. Kanayon kumakastoy paray. Adda kanayon na pakipanganan ta alibre. Ay madi ano ka na yaon. Ang mga numahay blood ta iti kapapangan iti karne. Anya kita mahay bloodin ngay. Awan pa iti pulimi ti high blood paray. Aha! Ura ewan puliyaw. No sikat ti mangirugi ngay. Ay, saan ko bagay palubos paray. Adamod ti arak a pangugas no bilang. No ugasan ka no iti arak. Awan ti high blood paray. Eh sa ula ang dagiti nalaing nga uminom day ta paray. Ti sobra akarne kan arak kat masama sa kalusugan. Ay, pwirak paray. Adayo kanyak ti sakit. Ibaltog kunto pa'y day ta sakit no masidag kanyak. Yay! Sa ako ikiraw. Ape akas lang masurun ka, maray. Si Mang Petak anapan nakitangdan. Awan pa'y ni Badong ka. Napanan na nga ta. Da sa umat ni Maribandang anapanda ka no nakidaya. Ay, nukit adda dayaan amadamag na. Adda ni Badong. Maangot na aming ti ayan ti dayaan. Saan siguro unay amang mga ni balayaw. Kanayon amabsog iti papanan na nga men, maray. Apay asaan ako ng maray. Kano naglaing lakamot amangan. Ay unay kat gaya man ni Badong mau. Ay, masuro na nga raw maray. Uray ano sumangpet kat adamat isang pet na aparaken ka. Anya ngay kumatisang po na. Diyay nadulpot alupot na nang rona no nabartag. Nagdapuan nyo manat nga kumpare. Sapsapulan ni Marituyang ni Badong na. Ay, sana maaawatan mo ti ugali ni Marituyang. Apay nga ibagam asaan amaawatan. No adda ije balay da ni Pare Badong. Ngaraw-ngawan na. Ngamdo awat. Sapulan na. Di na kat sapulan, kat kabalay na. Ay, di na ko mga rodmet bratatatan ano kasi nga da ije balay da. Kasano kat nagsadot ka no ngamen. Inton mangan, agsapul iti naimas asidaon na. Asino mat ngay ti saan amarurod. Day tangarod ti madi. Sadot arawat. Ay, no siyak mat ani Marituyang, kat sigurado amasurunak mat. Kapitan, bagbagaan man di ba daw? Kasaan laaday di agbalbalog ter aramiden na? Ay, bay amaray. No adda pangawisan na kanyak. Ibagak taw. Wala, tauray tulungan na kumamot ije bangkag may. Ay, apa di nakatultulungan? Ay na, kanayon arumwar, kapitan. Ha? Jak man amaw, no anya launay ti papanan na. Ay, naglukon day ta apare ba daw?
Jak amo akas tagayam, ti ginagawa niya. Nabayagan na kasta, ter aramidan na, kapitan. Kay kayat ko pa yun nga oray saanin asumangpag. Wala ngam intunsan asumangpat. Nagdadanag ka ng kasta unay. Ay, siyempre kabalay ko mga raw. Awan tera matek, nukas pangarigan tada mapasamak kenkwana. Ay nabayag gaya man asaan atultulungan ni Pare Badong ni Marituyang ititaltalan. Kat talaga, Mad. Iso ang masuron ni Marituyang kan ni Pare Badong. Sala sumangpet, into nadulpet tilupot na. Kuna ni Marituyang amadanagan ka daw. Taawan ti aramaten na, noon yaman ti mapasamak ka ni Pare Badong. Kaya't naasawan, ti aramaten na ti pakadanagan na. Saan kat ati mapasamak no kas pangarigan kan ni Pare Badong? Jak maawatan dagi dyan nga agasawa. Awan sakit ti pamatagda iti tunggal maysa. Ay kasano nga ipatag ni Marituyang kat kasjay met. Di namot ngamin ammo at tulungan. Isukit din a babae ti mangbiag iti asawa na. Ay lukon tumot ngamin di Pare Badong. Ay, nagbalin, aparikot ti asawa na. Yawatan nakman iti danom tuyang. Baka ininumak launay. Nga magaan ti karabukob ka. Imbag man tan nasurutan pa'y tidalan mo ang naghaway. Apay ko maasahan ko ang masurutan ngay. Sa anak mo tabulag. Ay, makain inumak ko, nyumnay. Awan mo latay danumay. Apay, adda sinak daw nga inuman. Anya? Ay nagalasan. Makainom ti tao nga mawandanom. Makain-inom gayam ti sana sumaksak daw. Mabisinak pa ito yan. Mabisin aya ti saan ngagtrabaho. Ingka manen iti balay ti agpadaya. Ta ijay kan amangan. Awan padaya diti balay. Ay nagalasket ti panagsasaw mo na ya. Kay tiramid mo, nasaya at aya. Sumangpet ka lang, nunadulputan talupot mo. Ayan nga rod dagiti nalaban alupot tangay. Tagsukatak man. Manunga aldaw ang napanak na kipurdiya, kan napanak ijay bangkag. Jak nasangaw tinaglaba. Ayan nga rod dagiti lupot ko anamurang. Ingkabil ko amin iti sakaw, at da ijay likod ti balay. Naangot nga main, iso nga ingkabil ko ijay. Day, inanay mo tindag iti patok dito yung likod ti balay. Imbag takayat pa'y ti anay, dagiti nadulpot alupot mo. Ayawanay, rutay-rutay damot tay. Ay kat anusam iso at ipagbadong. Ayun, ayay, kaslakit agpalpalaman. Imbag pa'y di agpalpalama tanda pa'y pakairanudan kan kuana. Adda sapol na, ngam si kangay, day talamapan makipunpunsyon ter aramidam. Ayawanay na talaga. Madandag iti badok ng kabel mo iti likod ti balay. Numadain, yung kapuran nun Tanay an-anayin nun. Ay nagalasad daramid mo abakbagitan. Nawad trabaho, iso linaba ko ma. Angam adamot inobra. Sika ti awan obra na, iso asika ti mangilaba. Nay, apay akas tati itsurang paray. Kas kala napukawan iti mano abaka ken kaw. Kasuron ko nito yang pare. Apay akasuron mo ti asawang paray. Agasan tayong karga na iti sako dagiti mureng ka. Da! Impan na iti likod ti balay. Ikalay da. Awan mo ti makita aparikot dita paray. Idinapan ko kinita. Inanay mo tin pare. Da! Sana mabalinan nga arwatan pa. Kinan ti anay ti Badong. Ay di nakatawan ta masursuro na pare. Saan asikat-ikat katawak pare? Dagiti anay-anangan iti lupot mo. Ay salbag gamin da dyato yan. Kastoy na pare. Naibo siguro ati anos dito yang mo. Kanayon ngamin mabanog. Dinto tasika. Kanayon ka mabsog. Ay di na kumamoy ingkabil iti likod ti balay at ilupot ko pare. Di na ngamin amaw nga arakan ti anay gayam para. Makakatawa ak itimbagan ang kulmo.
Anya ka ditimbagan, tay. Gapo, itirurod ni Marituyang kadagiti mureng ni Pari Badong. Inkarga na iti sako, kat impan na iti likod ti balayda. Laban na siguro ano masangon, tay. Idinapan kanu kinita ni Pari Badong. Saanin ang mabalin, ta inaanay meten. Anya? Inanay tibado ni Tata Badong. Wen kano, iso ang masuron ni Pari Badong. Jakmat mapabasol ni Nana Tuyang. Takanayon mat ama kumikaw. Ay, nalaukan iti pungtot ti kasjay nga inaramid ni Marituyang. Ay, talaga ang napunwanan. Naglupyasan ti salaw pa kunadaan, tay. Maray, gumatangak man iti agas para gurigor. Agurigor ka din ni Badong mo, Maray? Saan, Maray? Siya ti agurigor. Ha, sika? Apay asika apay ti umay gumatang. Apay asaan ani Badong mo? Kasano nga ibaon ko kat awan mat ijay balay, Maray. Kat napanan na nga ay. Amo pa yun, sumangpeto ay inton makalagay. Mabit laang tayalaan ka iti agas. Tapno makapagtumarkan, Maray. Ay, ata ka mo't dito di partay, pare bataw. Naranaak ni bakit mo yung store ni kagawad ko, anang. Gimatang iti agas, tagurigor ka na. Nakagatang bagayam iti agas na. Maimbagan to day jayang. Di ka kadiagawad. Kanya kay ti aramidag ije balay. Awan tag birthday ije balay. Ay nakasimot ni bakit mo. Di nakapailain sublay kini inang mo. Ha? Kasanungay no awanin ning inang ka. Di pagtalawon na ka. Nusak, jakpagan ano ti asawa, di naksaranayon itirigat ka. Maaramid mo day tay ti asawam. Saan ko maaramid tadi nakbaybayan. Dungdungwan nak. Ngam nukaskan ka ti ugali ti asawak. Ay, pagtalawa ka. Pagda ka madito silay. Apay maditi mariirik na maya. Inakasasaaw tamaditirik na. Kayat ko ti maturaw. Kunada gimatang ka kano iti agas mo. Apay di ka pa naimbagan na ya. Kasano ang maimbaga nakit katumtumar ka. Kunak adin ak kasasaaw tamaturog ak. Mala, maturog ka nga raw. Maturog ak may dito yung sopa. Saan na nakatarang ka dayta? Umunag kalatan o asino ka man. Ay, Ape. Pari Badong, imbayak, tanadamag kung aggurigor kano ni Marituyang. Ay, kunakan, no awan ka pa'y. Adda ijay silid maray. Nakaturog siguron. Alaam nga ron ti dinengdeng. Ay, sigurado asaan ang makaluto ni Marituyang. Iso nang yugak iti kastoy. Ay, agyaman ak unay maray. Apay ngay, maulaw kan kasla agpipikal matante kagod mati bagay. Matiday tuyo na. Awagak matituyang. Tuyang! Tuyang! Abay ayan, kat malamlaminak. Matiti marikinig na kaon. Tuyang! Maulawak! Alam siguro day ti kapupuyat mo. Kan kaiinom mo iti arak. Kan kapupulutan mo iti karday. Yak pagat ti batay tuyang. Ipandak ko ba iti ospital? Diyak ka ba ulan ti magna. Nagsakitak gapo iti panawg. Agam si ka, agsakit ka gapo iti inom kan balog. Anya nga tangay day. Ay na, ang mga nuhay blood na itan. Tanda ka ni kwarta, apagpagas mo. Ay, awan tuyang. Ay, pangasim Tayin ka mangiremedyaw iti karuba. Tayin tayo di ospital. Numapanak umutang, awan ti pagbayad ko. Ay, detanto mga minagbalbalog ter aramidam. Ay, saan ito yan ko? Sana agbalbaliw ako. Saan ako na mapanagbalawg? Saan ito yan ko? Ipanak ito ospital. Kaya't ko pa iti agbiag. Ay na, Tata Badong. Ti agasawa,
Agsinaranay itirigat ken ginawa. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga yung kabil mo tindayon iti sirok ti salamaging ang kail. Ay, nalamlami is apagyanan ijay iti aldaw, tasirok ti salamagay. Apay ko mga agyan ka iti iti aldaw. Saan ka di arumbang da kay di barangay haul? Mabalit ko mo ti pumanaw ijay no kayat ko. Ay, madi ang kail. Ah, Ingkakit agin indayon iti aldaw. No adan yan tay, di na ipalubaws. Ada mo ti mabati ijay barangay haul. Sak nga ti kapitan. Ada maibaon ko ijay. Apay, ipapirma mi ti sa balay ti pirmaam ko ma. No asino man ti agpapirma. Wait a minute. Ay, maditi kasta ka panunuta manggay. Dandanunan da kakitday, no sa dino ti ayan mao. Yamat da kita nabutusan. Kanayon da nga awan iti barangay haul. Ibagam ang amin kadakwada, Chip. Nawan ti agreklamaw. Ad-daan ti kanayon alumangan. Isu ang masurunak. Kanayon ko kit din na mapansukunan ida. No adda makasapol kadakwada. Di pala ka agresain da kita asadot. Sayang lang ti awatin da nga honoraryum. Numabalin la ko masukatan da kita nga opisyalis. Ay, ada ka din ni Kapitan iji barangay hall, Chip. May samot da ijay. Jak amaw no adda ijay. Wano adda pa ilay di balay da. Makapasuron. Tak-tak da mo na dyan enting-batingting. Anyamanan ayati kasurun mo kindi Kapitan. Kanayon, ngawan ito pisina na. Noan niya laon iti paggigyanan na. Ada siguro ije balay da. Apay, ijay ka di balay da, ti anti opisina na. Anya ayati masapul mo kuan na. Jay ngamin inanak ko ti bunyag. Kasapulan na, ti perma na. Ngamawan da jay, abatingting. Ay kat papirmaan nantuan wada ni Kapitan ije barangay haul. Isu nga rod, atak-tak ako naktiam muna. Imbis amalpas, ti papapirmaan na. At subli pa laeng, iti sa baling aldaw. Anya, matanang kail. Adda ka man nandito indayon mau. Adda mang sapul-sapul kan kay di barangay haul. Ay no asino ti makasapol kanya. Umay dito'y ayan ka. Ay makasapol. Isuti umasidag. Apay, dito'y balay mo ti opisina. Kas kamila kalalaingan ko arog. Kapitan akit, chitanod ka lang. Gapo ka dito chiptano daklang. Kaslag bulat iping paong agpadaya ka nagpalaod nga umay dito'y balayaw. Ka nagsublimanin iti barangay haul. Ano sa mata isumot na kaisang ratam? Kapitan akarod. Madingang kail. Intun maumati tao kan ka. I-report da ka. Ay awan ti makaiturid nga ag-report. Tada men-menel dagiti taktao dito'y. Ay. Di mo maibagaday tangkail. Addam tulat ta makaituran. Ay, anyo ka di ti sir-siripam, kabadong. Awang ka di manan ni Palinteng. Dito opisina na. Pati kagawad, awan damay. Siyak ngay akagawad. Mano kayo akagawad? Apay, may sam nga agjutay. Awan da nga road, kabadong. Ay, sana rumbang anabutusan dagi dyan nagsasadaw. Inton pa nag-aawat iti honorarium, madadan. Iso lang, di pagalistuan da. Ibagam ka na kwada. Saan ka ta siyak? Kanayo na nga da, no siyak ti on duty.
Makapasuron dagiti kakadwam dito barangay hall. Idanon mo kadakwada dayta inton umay da. Uray bagak, di da kitaltalag. Umay dalaang, no kay kayak da. Kanyat orasan ng kail. Tanda ka pa ila di taindayon mau. Di ka di mapani di barangay hall. Awan pa'y may nangayab kanyak. Masapol ay ang adda mangayabkan ka sa kamapan. Na. Anyang garod lay. Siyak garod ti kapitan. Siyak ti katurayan. Awan ti mabalin amang mandar kanyak. Ay, sana na nasayati sungsungbat mawang kail. Na. Apa saan ahustaw? Deputada nagreklamaw. Takanayon nga awan kay di barangay hall. Sino ti agreklamaw? Aduda ang kail. Kaya't mo ka di nga itong basing kawail kat di da kan ibutaw. Na. Barangay hall ka di titurong mawin now. May sakabit. Siyak pa'y lang ti kapitan. Kasarsarita ka para inteng asinan kapitan. Na. Anya asinan kapitan? Si kaati sinsinan at tao. Awan pa'y saan mo ngam naglasto ka. Ay sana ka nalastok pare. Na. Kasurun ko lang ti tao nga gaw-awat iti honorarium ngam sa dutmay. Apal mo lang deta. Surun ko. Bayat ka di tarik nam nga gaw-awat ka ti kwarta nga wan mo mararamida pare. Na. Anya yati parikot mo tabi biyang ngam ti trabaho. Di inanak ko nga agpapirma. At dapay lang nga di barangay hall nga gururay king ka. Umay ka man dito. Pirmaak day tarupam. Man nakibiyang ka. Nagkapuam ta na kami suot ka. Nasabat ko ni Batingting dito dalan. Nagladaw ba mapanigya barangay hall? Napan ka di mutlaang ije barangay hall, dahi kapitan. Bari nga, nagdiritso amapan. Saan man na maisalat dito daldalan? Na, lupot ayatap no maisalat. Mumatan to gali na yataaw. No adda masaba na tongtong ditan. Kasla saan na kapitan? Ngam imbutos mat dagiti tao. Imbutos kumit Gaputa kumparay. Ang amjak man ninamnama kas dita ramidin na no agtugaway na kas kapitan. Ay, just kiki day. Ay, sabagay, oray siya kat imbutos kumat. Gaputa kumparim, kan kumarik mat ni Maribanang. Madigayam no gaputa kumparim kay ibutos mo. Rumbang nga oray saan mo akabagyan. No nasaya ti kababalin na, isaw ti ibutos. Dayta, ti kamali tayaw no maminsan. Agibutos tayaw iti gagayam, buwan kakabagyan. Saan kat ati kababalinda ti pangibasaran. Sino ti ag-duty ita kagawad, Chip? Ninsamot kagawad pala. Uwan may, apay aya. Anya ti bagam kan kuana. Kano nakita iti kabangibang apurok. Damig igpilan na manok. Anya, kat no iso ti ag-duty ko maita. Kay sumit yamok. Iso di na magkukengkat, ta siguradwag. Nawang mga roda na. Alanganin man ang tag-duty ita. Ito no madanon ti panagala iti honorarium, nagsasapad ang agjutay. Uray saan da mga schedule ti agjutay. Dahita nga ron ti kasurong ka. Into na da makasapol kadakwata. Ibaon da ka mapanmang sukaon. Saan ka la chip tanaw? Para sundo ka pa iti absent, Chip. Makapasunod nga ron no daduma. Di da mo nga ramidan ti pagrebangan da. Nay, nakapanimid ka magbadaw. Adda ka di parikot mau. Masuro na nga ron ka na giti opisyalis. Awan ti maaramidam, ta nakatugaw dan. Agaw-awat dan iti honorarium. Ay, ada maramida. Tano may kanit eleksyon na kita panay asalot. Anya ko mga itaramidam. Day takit pa nagpampanunot mau, ti pangsaysayangam iti oras ma. Saan lang asak tagreklamo itaramid na kitang opisyalis. Adu kami. Ordinaryo tayo laang a residente. Awan maramidan tayo. No di tayo aggunay. Agpapada tayo amaluklukaw. Apay ko maamaluko ako nam. Di da kamot sagsagidan. Buwis tayo. Ti paggagapon ti honorarium na kita asadot. Maibasar no mano ti dagop ti buwis tayo. Iso may timana na kitang opisalay. Agpaiso ka di tinasaon ni Badong ko, maray. Ama ibasar ka na numano ti kadagupan ti buwis tayo.
Isumat ti pakaibasaran ti honorarium ti opisyalis. Apay ka day, akas ta ti damdamagan. Masuron nga men ni Badungkaw, nukas jay alumangan dagiti opisyalis. Iso abagbagaak, dagiti kakadwak, nulumangan da, maray. Saan lang ani kapitan ti kasuron ni Badungkaw, maray. Pati dagiti kagawad akanayon nga aglangan, kandi datong palen tinayulog nga ordinansa. Anya ka diti saan datong palen nga ordinansaya? May paray ti agibulos iti dingwen, taadaw ti maperdi ang mula, ngem adaw ti kalding abulos. Ay, saan ko matkit di nga ayunan ti aramid da, maray. Agyamanak no maawatam ti kayat ko asawan, maray. Maawatan ka, maray. Saan agapaw takakadwak ida, kat ayunak matan ti maday nga aramid da. Agreklamo ni Tata Badong, gapo iti aramid yung opisyales, kapitan. Anya man ang reklamo dayjay nga ginlalaeng abadong, ket no awan ammo na dayjay. Apay nga awan am muna ako nam, kapitan. Makita na ngamin ti kamaliyong opisyales. Dayjay ka diti ko nam nga awan am muna. Oho, umapalaeng Apay kat nga umapal ako namon, kapitan. Di nalakayat mo't ati maloko. Anya nga mati ammo na dayjay. Aglalakay lang iti unag t-shirt pan na. Awan ta muna. Ay na, adamot am muna kapitan. Oh. Ta makita na nga rod ti kamaliyo. Lumangan kayo lang arudan. Bulos pa iti dingwen ti daddo mga opisyalis. Agperdi da iti mula. Ay, nalalaing ka sumaaw ako nak. Kaysa ang kamat nga opisyal. Oh, Aramidam ati pagrebangam kas kapitan. naa. Imbutos ka pa imat nga rod. Ay, aramidak pat. Anya pa ilang ti kayat yaw. Ay, unay kayo mutin. Ayan ka dito kita opisyalis dito. Awan kayo ka di maday. Ampay ka di tatay. Inya ti masapul mau. Kukwan sa mo iti kagawad. Di bulo sa kalding iti igit ti kalsada. No ngay adda madisgrasya ijay. Gapo ka dagi di akalding. Ha? Imbulos da ka di manin ti kalding da tata. Wen nga raud. Akikinamat da dagiti orbaon. No asino pa iti opisyalis Iso pa iti nabangbang. Makita da ita. Ti birbirukin da. Anya ka diti aramitan. Makadanon da ito, ilay. Kanayon ko, babalawin da kitang opisyalis. Ngam didak italtalay. Sige tata, suportaran ka. Sika lang, ti matino, nga da dito barangay hall, kuwarab. Saan ka akaraman, ama ireklamaw? Kay, papanam nga rod ita tata. Inakalain ti ladawan na kitag tartaray akalding iti kalsada. Ina man ireklamaw. Gapotado ti mula dito lugar tayaw. Ada nayulog nga ordinansa ama ipare ti bulos ading wine. Ay, isumit. Masapol ang maipagod no maipupok dagiti ding wine. Nay, apay nga ibagbagam day takanyak. Una, tadagiti pa'y makuna nga opisyalis ket bulos ti dingunda. Na, masurunan ni tata ba daw ang kail? Badong manag! Apay nga agpada kayo kandi antay nga isakit yun ni pare ba daw? Saan mi nga isakit ang kail? Ibagbagami lang ti mapaspasamak. Nalalay ka din ni pare badong ng itisyak. Awan mo timbaga akas tanggal. Kaya't kulang ipakaawat, ama diti aglangan. Ken mang salungasing iti ordinansa tayaw. Dayjay, tubot a pare badong tagpakalain. Inton kwan, pinagong tak iti 1-4. Nay, nakasukat ka mag. Papanamanan. Mapalak iya ilay. Inakman i-report ti aramid na kita opisyal ni day. Anya, ay nabadaong ordinaryo ka la tao. Si kakad ti mapan mangireportan kadagiti opisyalis. Baliktad. Uray kas tuyak laeng. At damit ka adalak ijay DILJ tuyang. Isaw ti mangkuyog kanya kamapan kanya pumayaw. Awan lat di mor aramidag. Para ka dagiti pada tayo residente da ito aramidag tuyang. Umaw-awat da iti honorario. Madi da maararamidin ti pagrebengan da. Adda nga ta maaramidam iti kinaliway dagita nga opisyalis. Imposible nga tamay. Adi da aksyonan no idanon ko iti nga daw. Ay,
Adda ka man dito yung dayon mo. Agring kan. Adya ko nam. Ingay di barangay haul. Adda imay ang naggapu iti DILJ. Ngam awan kayo ijay, kadag iti kagawad mo. Da kami lang at anod adda ijay. Da. Apay nga imay dagita, adi da imbagbaga. Ay, mapantangaro din na. Ha? Kastam ka diya sumango kadakwada? Ha? Nakapuruntong ka? Sa madipay ti payud mo? Madlaw adi ka nagdigdigaws? Yay! Ay, madlaw aya. Ay, nakarod basit parsyakan iti danong ti ulok. Tani naglamin. Darasang mangkail. Ha? Agur-uray dagiti taga DILJ. Yay! Ken ti kadwada nga imbaon ni Mayor. Kanya nga ita. Sigurado asinirmunan na kayo ni Mayor. Ay, winarningan na kami pa'y Amin kami, kadagiti kakadwa. Kasanaw, idadaulwammat nga min ti panaglangan nyo nga opisyalis. Ha? Timulat dagiti kakadwam. Makitaklaan, uno maamwak no asino tinagipulaw. At dakarbangan dagiti tao nga agpulaw nga angkal. Ngamin, sanda mapnak iti serbisyom. Asino nga taaya tinalaing anagpulaw? Amok no asinaw. Nasirib ta makita na ti kamaliyaw. Asino ko matinalaing? Ni tata ba daw? Aw! At dagayam gayam na iti DILJ. Imbagahan na ti aramid yaw. Iso nga imay da, di da imbagbaga. Tapno makita da no pudno tin report ni tata ba daw? Ay, kasta? Ay, manipod ita. Ay, ibaga kong kadagiti kakadwak. Saan kami ngaglanglangan? Saan min asalo nga singan ti ordinansa ti barangay? Rumbang lang nga kasta ti aramiden yung nga opisyalis. Da kayaw ti agbalin na pagtuladan. Ay na, Kapitan Enteng. Ti opisyal, masapul apagwadan. Aramiden na ti pagrebangan na kasama ti barangay. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Roslyn Pagnas di Tatuba. Ken kada kayo aminan apo, ana ayat adumdum kadagiti drama ni. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen. Ay, nakitam ka diti si Mangpet akabagyan da isko. Unang kail, agasawa ken adadwa nga anak da. Kanya tidamag mo kadagijay. Sa nga ili dalaang wano agyan dan detay. Kaanakan kano nila kay isko dagidayang kail. Saan nga mina nakabailan ni tata iskaw ti agtalaon. Kahit mo asawan, umay da tulungan nga agtalon ni isko. Kurik ka dyan ang kail. Nakapsot nga mina ni tata iskaw. Sa bagay, nalawat ti talon ni kaiskaw. Adamat ijay abroad ti kakaiso na nga anak da. Inayaban na siguro ida Tapno at nakadwana iti balay na. Nakitam ka din ti pamilya nga day ti sidong ni kakaiskaw. Saan pa'y? Nadamag kong agtalon da kano ditaw. Katulungan ida ni kakaiskaw. Nakitak ida ngam saan ko ang magustuhan ti panagrupa-rupa da. Na, taapay, anya kumatisaan mo akayat. Di lalaki kit kasla grup-rupa nga ex-convict. Adda ka din nakadamagam nga ex-convict. Awan mo't ki di ngam kas di nga raw ti panagkita. Madiday ta. Di mo husgan ti tao gapoy ti langana. Saan ki din at ilang ti tao ti mangibaga no nya ti katatao na. Kamalay, idi nakitam alampong ni Bitoy. Ibagam nga agmamanaw. Ngam awan mo't tinakaw na manaw. Aglang lang nga ngamin atulisan kay.
Ngam addamat san alampong nga agtatakaw. Addamat lampong ngam nasingpal. Mabaling ka diti umutang iti asukar ken sabon kagawad. Pasensya kan. Nabiit ka pa'y laang dito. Di kam amaw. Pasensya kan akagawad. Agbayad ako mainton addan kwartak. San pa'y ngamin amabalin dagiti imula mi iti bangkag ni ulitag ko. Umay kanto lang gumatang into na dakwartam. Sa anak pa'y ngamin nga agpautang ita. Pasensyan kagawad. Mapanak ngamin inton umay alawas ijay naggapon may. Addain nakila ko ijay. Addan to kwartak no agsubliak. Ison to ti igagatang mo. No adan to kwartam. Ay, sige nga rod akagawad. Pasensyan, iti pa nang disturbok kada kayo. Nay, apay analiday ka, naggapo di tatersinan ni Marikwanang basang. Kuang amin nana, pinadas ko ti umutang ko makin ni kagawad. Ngam di nakmat pinautangan. Anya ka di ayat ti utangam, tapay adi nakainikan. Awan ngamin pagkapin ni Uncle Isko, nana. Kan sabon ko maapaglabak. No kayat mo lakit day, jay asukar ijay balay, ti ipautang ko kan ka. Agpaiso nana. O sige, sukatakmat lang inton umay alawas. May sa akilo day jay, basang. Ala umon. Ay na, nagsaya at kamat gayam nana. Bayam, tabayadak matlaang inton umay alawas. Mala, intangarod ijay balay. Talaam, di asukar. Apay ngayon, inted mo ta asukar ito dahil di babae ito yan. Masyanak ngamin itsura na. Idi saan a pinautangan ni Marikwanang. Di pa'y pinautangan din agad ito asukar na. Si kaki din na may sa lang a kilo ti asukar na. Inga kayo pautangan. Saan kumot ngayon pa daw? Inutang na bayadan ng tuwa. Amon pa'y ngayon, no kaano ng tuwa bayadan. Inton umay ka no alawas. Wain ko na ano binayadan nan. Agam no saan pa'y ngayon. Saan ka mang namnama? No saan nanto abayadan? Saan kon nga ulitan? Diag pautang kan ko ana. Ngam no di na bayadan. Sayang, yung may sa kilong asukar. Malabay amawn. Saan ta nga ipanglaw ti may sa kilo laang asukar? Nasingpit-mit ni Nana to yan. Pinautangan na iti asukar di kanakan nila kay Iskaw. Ay, saan sa ka na sayate ka babalinday di babay? Nabibiit pa ilang, umututag ay. Ungarudang kail. Imu na anapan ka no imutang kini kagawad. Hanggang saan nga inik ka ni kagawad. Kasano nga nikan na kumagay mo ka nabiit nga ron. Saan pa nagbaybayag da di babae dito eh. Ngam ni Nana to yan. Di pa'y nagpangadwa. Impautangan na iti may sa kilaw. Nagtalag adagos iti may sagang gandaan. Ay nadamag ko tinaramid mo amaray. Anya ka di nga naramid ka o kapitan. Di pa nang ipautang mao iti asukar mo. Imbaga na nga main ang makakapi ka no ni kakaiskaw. Kaya't mo asawin. Ni kakaiskaw ti makasapul iti asukar. Nalabay, kapitan. Kaasyan namot ati ulitag na. Damit dagiti nalay ngagpamarang tapno lang makalilaw da. Adakan kwa na daytaan no inalilaw nakla ang akas iti kunam, kapitan. Paliiwam no itid na adagaws akas iti ing karina. Nakatulong akit di No di nabayadan ay katbayabon. Saan kuntaon apautangan. Panawan kayo pa'y dito'y ulitag. Inak pa'y ngamin ilako dagiti dingwan mi ijay lugar may. Anya ka ti dagiti dingwan yu ako nam. Adda baka kenwang, uncle. Impataraken mi di daduma. Apay adiyo inlakaw. Sakbay ngay may kayo dito oy. Imay kami pa'y nagpaliiw Numayat matlaang dito'y apakitalunan, uncle. Kayat yu kadi matlaang dito oy. Takunam ngayon kayo ilako dagiti dingwan yaw. Unangkal, di da kay panawan nga awan kadwayo ditoy. Ay agyaman na ka. Imbaglakit din tada kayo akakabagya.
Nadamag mo ka din. Ngawan dito, ikanakan nila kay Iskaw. Amok, naibaga na mapan ni Jay lugar da. Agsubli ka numula ang kalpasan ti sumagmamanungal daw. Kahit namati ka may. Pambar na lang na Jay ah. Saan da matapim manaw amain? At dapat di asawa kan anak da dito. When ata yung lalaki ti kaanakan ni Kakaiskaw. Saan mo tada Jay babae? Saan nan aday ta ti pagsaritaan ta? Apay kumasaan? Nagpaalilaw ka iti may sa tao. Ulitin ka. Saan ka basta mga ase iti di mo matamamaw? Ay na, impagpagapukla ang matakin ni Kakaiskaw. Ay inaramat na lang ni Kakaisko ah. Angam na mati ka magtay. Nay, si ka may tataiskaw. Agpaspasyar ka may. Ay, ag-exercise sak, Chip. Imbagtada di ka kanang iwayway ka dagiti dingwan may. Uy, nasingpat dagiti simang bay iti balay mo ah. Katuan mait. Dakkel ti ginawak idi may da. Agbayag na ka din itaw, yapaw. Aginggat kay kayat da Chip. Saan ko nga min amatalon ti talon kao? Iso nga isudan ti mang talon. Ay, kustagayam tata. Ang awan sa mo di asawa di ka nakam. Nagpakaada. Day nasingpait amanugang kao. Inapay kanuela ko dagiti nabati ading wanday di lugar da. Tanarigat nga imbiyahe da nga iyag ditoy. Anya ka ditiding wanda. Dagiti batarakan da abaka. Kas kada nuwang kanaw. Nagkapuag-puarag. Di tamang kabang-ibang apuraw, tatabadaw. At danapan ko kinitay jay. At nakita kakasarsaritan. Ngamjak na lasay, tadayaw. Ay, ni tatais ko day jay. Imbaga na anasayat ka no dagiti simang bay akabalay na. Kasta laing pay ah, talabit na pay. Hangam dito amaw, no intun mabaybayag, kit agbaliw ton ti amay. Nata, hanggang sa bagay. Di tayo amaw ti sumaruno ang mapasamak. Iso asaan tangag talay, kadagiti at tao. Rupa dalangay. Napay ko matirupa da. Ay, saan kan ngagdamag? Na makita may titsura ti rupa da. Saan na masapol ang baliksik pay. Ni tata badong mait. Nauyaw ka launay. Ay, bagbagak lang ti pudnaw. Sana panaguyaw da jay. Ne, adamot si Mardeng Ajip iti batog ti balay da maritoyang. Una lang. Nawaya makita dito yung barangay kagawa. Adamot babae adimsag. At dadakkel abayong nga inyulog na. Saan ka day? Adi sa nga ili ni Kakaisko da jay? Isubat ngagpaisaw. Ingam nagado ti karga ti Jip ak kinarton. Nay, Anya nga tagay da gijay. Na, sinabat mat ni maritoyang. Sakat naragsa ka ng sabat. Anya nga tatinyawat na ka ni Marituyang. Nagdakil abang. Nangalam ka na kita prutas. Nagduduma mo't aprutas. Simbang po, ti sa nga ili ni Kakaiskaw. Indagas na day tawi. Inted na kanya. Pati di may sakilong asukar. Anya, nangalaan na ngay ka na kita nagadumay. Inala na ka na ijay lugar da. Nusan ko siguro a pinautangan iti asukar. Dinak siguro inikan iti nagado a prutas. Ha? Iso ama diti agim imo badaw. Nagparabor ka. Ad-ado ti grasya akasukat na. Diyak ni namnama ngay kan na kay tikastoy ka do a prutas. Mala, ikabil ta itirep. Napaot da ita nakaninta. Inkabel konti dat duma. Anya gayam tili na unti dakil abayaw nga indi sa agti babae di kalman ija ayan yaw. Kwa paray. Gapo ta pinautangan ni tuyang ko iti asukal. Napan na binayadan ti asukal. Inikan na pa iti nagado a prutas. Agduduma a prutas paray. Agduduma a prutas? Naggasat kan paray. Kabayatan ti pandangan ko kadagiti a prutas. Masider ti konsensya paray. Ha? Apay ka di paray.
Apa ama si Dirty konsensya? Hindi ngamin pinautangan ni tuyang ka. Pinagungtak. Ha? Imbagak pa ama di ti kababalinda. Ta naglalada nga raw. Ay, agpaisote ko nada. Huwag husgaan ang tao. Babaan sa langa. Ay, iwan nga ron pare. Talaga ama di ti aramid ka. Nabainanak pa iti bukod ko abagay. Nga tati marik na, iti na ito nga ipadamag ka o kagawad. Kat ibagampay sakbay adamagam no anya ti mariknak. Saan ka di nga umututang iti asukar, ti babae asa nga ilin ni tata iskaw, ngam saan mo pinautangan iday? Kasano, kat saan ko pa'y matunay ngam-am mo day jay babae? Umutang ki, day. Amom ka day, pinautangan ni nanatuyang iti may sakilaw. Anya? Saan mo't ngaglaklakon ni Mari Tuyang? Asukar da ko maday jay. Ngam gabot ang masyan iti babae, impautang nanti asukar na. Kasta ka day? Apay nga ibagbagam day ta kanyak ita. Simang pati di kalman. Kat binayadan nanti inutang ng asukar kini nanatuyang. Inikan na pa iti nagado a prutas. Prutas? Iso ka di jay nakabayong nga indi saag na. Ay, naggasatan ni Mari Tuyang no kasta. Iso nga raw. Pagmayatan na matinaasay, tamakagunod iti grasya. Ay, saan ko ngamin atalkan day jay idi a babae? Iso saan ko a pinautangan? Adamot ipatpatak danda kakais ko abalay iti arubayan da, Maray. Pagbalinan sa kano di manugang na tirsina. Adan ka kompetensya, Maray. Tersina? Day tamo tinangagaw. Jak amuan no anyan tumitila ako na. Sa balik ko mamuti ilako na atap no saan kami nga agkompetensya. May mayat siguro no pagsaritaan niya, Maray. Nalakamot akasarsarita, tanasimput mag. Ito no umay gumatang kasaritak ton. Ang mga numabayag sa umay gumatang. Pag ko na amabayag? Nakita ngamin a kumpleto ti ginatang na groceries. Mano a karton. Ay, kasta ka day. Gapo siguro tadyak idi pinautangan. Iso aday ta, ginmulpeng iti abastoda. Day, si kamod day tabalasan ka. Naggapukan sa iti bangkagyaw. Tata, napan ko kinita no adabungan tinatang ni ngam babasit pay may. Ado mo tibong at tinatang may, balasan ka. Hingkalatan mangala. Agyamanak iti adaw nga inted mo a prutas kinituyan ko Nagsamay ti prutas, balasan ka. Nasayaat ngamin ni Nana Tuyang, tata. Idi siya kasapulan, pinautangan na. Kasdi nga may, nituyang ka, balasan ka. Naasay itipada na ataw. Ngamsyak no daduma, kahit maday, taramid ka. Saan kon nga ulitin? Madigayam tagim imak. Ay, sige man nga rod, tata. Agpurusak iti natin yun. Mingkalatan basang. At dahi dyan, ninanamatuyang. Agpurpuros mo't iti idengdeng na. Ay nasingpo magayam di sa nga ili ni kais ko. Aggayam da pa yan akin ni nanatuyang. Ay, nakaambiris pa yan ni pare badong iti kinasingpet Nagbaliwan iti kinalaing na nga agatap ka naghusga. Unwerdang kail. No adda makita na tao iday. At tapon na adagas no saan unay napintas uno na taer. Imbaga na akayat na nga agkumpari da. No, may pabunyag ka na. Ti anak ti sa nga ili ni kais ko. Ay kahit. Nibaga na nga kumpari kayo ngay. Kaya't mo ka di madangkail. Ay, sure kayat ko. Ay, ako kumpari kami amin. Ay na, tata badong. Di mo kadngan ti tao, babaan iti akin luar alangana. May mayat matlaang, no naasi ka iti padam at tao. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni
ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kamay, iti ingkay panagdangay.